Han táimán in isise cynneach ag cúise gan ile a ha giúnsach na Gaelic, agus ha mé tolichte fáilte a chur Beth Frieden. Nisise Beth sé clísiche hunnet, agus hawer oprachu lise bhuiin drama Gaelic. Theatr go leor, a més bhuiin ile. Agus sawn as na státe na hafu bh hús, mar sin dégach an an nomapó. Va mi ag olhaigh san term, shorsa term halhadish, húcht mi an a gully. Dheidhinn, agus raim mi a hí class Gaelic ac am an uair húcht mi an a gully Gaelic chuideach. Agus an sin a hí turas a chóla tú I Gaelic. Chané va CD ac am le shorsa crúneach de ceol tradition na halapa scagarí fóci a hannam agus va da orrainn an sin orrainn tradition Gaelic agus va mi sin a chlinsin agus is mé go stilm sin. Agus cimar a háisi chu gahiúnsacha go cearst? Well, raim mi Gaelic 1A ag olhaigh Dheidhinn agus an nuair sin bhacam mi tridig an stáin sin críoch chud I chéimacham agus as dé sin híl mi is chaimi go solmóir san bliana agus raim mi an cuasa comais sin. Dé na rutain is má a chuidíú le bhí a giúnsacha na Gaelic? Och sé, dynne ha Johnach brin rúcht the haun. Hacher mi rí ma chéile Tom McAlpine nuair a bha esan a gopa de canan who is sinilin. Va esan Johnach a bhí brin. Gaelic rúmas is a gyda fehib gus yn bíon a lodig na fachlin. A húr dresin, how féimach yd cwtygin a hadol fi fydneach. Sé clísiche a húnat hain, an rá na scíling sin nan cwtygach le bhí a giúnsach na Gaelic? Ha mi smynach ha eisteach gyma cwtnach de chleistichin agus tógal blasin, ha mi smynach gyfel sin cwtygach a hyf a bhí a tógal na Jeffar fwymin a hawn. Agus cymryd a haw torst na Gaelic is da gandachiach go láithil? Well, bí mis Tom brín Gaelic agus nuair a bha mé bhacín, a sé céhéad blian a gus an eiste agus raim sin an coganna go sin dul gatógal a clecha Gaelic agus mar sin si a Gaelic a hiachan an iche agus ha go spórsal mar haid iad opracha agus bí géibhach górn an Gaelic agus a ranní an Gaelic agus a Gaelic an Gaelic a díanamh fialagá. Nisise Dé an napper sa Gaelic nó an bhachil Gaelic is Charlotte agus chuson? Dí le bhat sin an nappersta Charlotte agus ha mar a festagat ha dí le bhat a cíalchaig nuair a ha an túbhas uisce ann ag an nuaim agus ha go ma féimil in seo an glasachú chuú. Fíorú apperst ag Ha mi chotalichte inise go bhfuil Beth arás cábharúm, agus Beth chunig sin cálamin siad an sna heireh an ó héirí a bhain. Va cho álainn, éileann cho álainn sa gas. Va mi an in cuairt me gúirt na scoiltein a díanamh dh'aithghearr cóirí fésin in Gael. Agus hais go bhfuil sama ar do lábhan, an de réinú rut riamh le chlóheirech. Big sin scanneal ach mar is tríche bí meise a díanamh rutain a clechcaig cló darna live, rain mi an dresa seo a clechcaig seán sítichin agus rúbeh datheg. Agus colas éireachcail in an dresa? Ha mi mesaid mi hí. Ach ha mi tuig sin go bhfuil lusa ar bearst íochain na chéil? Ha, sa náte far an dras meise suas an in New Hampshire, ha coda seán tóglaichin mullinin ann agus chai sinne iad cuairt scola go Lowell, Massachusetts, far a bheil mullinin móda ann agus frein sin rúbeh opair dhéad bearst an sin bhachó spórsal. Agus ha mi tuig sin go bhfuilú iad útach a dhéanamh don ástúlar, a bharach gur an útach albain go taon? Na siúg na bhami trénig a bhína a chléisiche sin opaid a bhacham ag an am na céad bliana sin bhami gopad an sa bhú éidí agus dheibhigh sin codam a bhí a díanamh útach a bheith an nuair sin a bhí mar an nuair sin a cosc an na dh'aithghearr. Hais gan canig cwtch gur dócha gré dríach leomach a an clésach. Gan canig dis a gyfal sydd ffyr? Mae'r trícha chanin na hie. Bí me se díanamh opad an in tór Jeffar rutain ach
an yn gwyn hadis urrainn, agus ha studio bec ac am ha mi popag amach a closet awn yn siomer maníon, agus a clechgig plankachin, agus plottichin ar son fwyim a chwmol snog. Wel, taflet gymwr beth fa uofysach un dynach brin rwt agus gyrma hyd let lysio hwlerwt am sefilw yn sas. Mòran taigh, Joy.